Журналист Ширавжо Алексей Леонтьев Аркадий Айдага халлаза кенеге жүрні. Она Чаваш пачалық Шамрыксин театрынче пахаларыш. Аркадий Айда кенегере Аркадий Павловичin текзезине, шоғужызине шырывызине бұштарына. Аркадий Айдага пиндедогыр жыр утмылдватымы шылги нарозуйген ширимвишіміжінже Едерне районенжи Ленинская искра колхоз председательне зуйлана. Он жухне ширимжиже жылды хастаргачы Чаваш педагогика институтынжен брензе духна. Хужалық твада яла бірлештерне. Урамзынже пыльжық шырылна. Шулаги вғытрада туриажак ялне машыныба лажаба герзе духма май булман. Юрида бравара ширма шатра херле томлы варзем. Сугалаган шерзен сагруны процентне эрозии бедерне. Колхоз экономикине даландарма. Эжукшине лайықлатма. Хужалықсыне вылыға баджибетевиштерме пилик шулгерлі бүлже. Азайлет выл кайра хыйн пышламыш әжекелі жинчен. Пиндедоғыр жыр шейтміл, пиндедоғыр жыр тұғырғынымы шылзынже Аркадий Айдак шинчен пур хажат журналда да печетлене. Унран журналистем интервью илне. Он берги телегаларым земюгерне. Выл ерце браган Ленинская искра колхоз эшхелебе балашма Совет Союзынчен эшушканезем келзе жүрене. Бізен малда браган хужалығы шыржывра керлезедіна. Аркадий Айдак чынныбекте Хизебетевич. Чувашеня даланы жын тұрышына мұқтавлы ендерже халалаза кенеге бюджетлезегларна. Вол Алексей Леонтьев Ширавжуба, Николай Малов депутат тұрышныбе күнжуды көрна. Шамбада епшак книгине Аркадий Павлович Айдак хой ширны книги дезегалатыд. Мешіндезен, онда интервьюзем, оны статизем, візіне ол пірімбе хой жирны. Onun çunran tuğagan şuğuş kömele tuyumuzem, možere batne Людмилан да ипате şirnıval. Onun kun knigi zençi sımahizem. Knigi kaderlençikne, buhadıpta kun knigine. Vulapta temle prozba mar, sıvılla duğayt. Şambada onun kun kniginci hoş bir sıvı gizene, hep knigine sıvıla zakirtirim.